tukona anake a Team Change makiuga reform ndio form na tumukawe ni umwe mambiririe ureto Hotel Rwanda tukiria karaji haha mmesema itakule ni twaje pizza tukira chapati na bosho marashita pizza makogate umeniambia ni pizza ya ghetto pizza ya ghetto onatoka tugithie na mbere na gukiaririria maundu matiganite megie gikundi giki kiao na haha hapa niko na founder Ada na Ohode na chairman. Founder, nini ilifanya uanzie hii kikundi? Mimi kwanza nilikuwa mwizi. Wa robbery stroke 2. Ukisema stroke 2 unasema nini? Kunyang'anyana kimabavu. Sasa wakati tuliiba hivyo tukaona labda itatusaidia. Lakini sababu mkono wa serikali ilikuwa refu tukashikwa. Ambapo mimi nilishikwa nikapelekwa jela. Nilipitia jela 3 Roiro Industrial, Nairobi West. Na ambapo nilikuwa huko nilipatana na kikundi ambacho inajiita 44 kureform, yani inajiita crime sipo. Na tukiweza kuongea na mimi nikakuja Kawangware mali nilikuwa ambapo ni hapa Riuta Stadium. Na kulikuwa na wenzangu ambao wanafanya crime. Na mimi ndo nilianza foundation ya kusema Team Change, kureform ndio form. Hivyo sasa si vijana hatuna ajira na hatuna kazi. Hiyo sababu wakati tunajaribu na sikupenda kuiba ni shida. Okay. So ndio ukaamua kutengeneza hii kikundi? Kikundi nilitengeneza wakati nilifomia jela. Okay. Haya, ni watu wangapi hapa wamekuwa jela? Mikono, unajua tunakula inu ataka iko na chapati. Kwa hivyo kila mtu hapa amekuwa jela ni kama? Oh, kuna andu angi gikundi giki mejera thaa ici? Haigana wangapi? Mugwanja. Haya, chairman, ndego gitwa Jijo, uko na mpango gani na hiki kikundi? Hii kikundi tukianza, ukiona wase wote, yani wasi wameenda jela, ni wasi wamekuwa kufanya crime. Lakini saa kulingana ile vile mtu anaongeleshwa, hata mimi nilikuwa jela. Kutoka jela nikaona watu sasa ndakuwa na wachukua mbaya sana. Lakini kulingana vile ndugu wetu walituongelesha, nini unaona sasa ukoongeleshwa kuchange bado ni wewe mwenyewe. Vision yetu ni mavijana wa change. Mavijana wasikuwa naishi negative, waishi positive. Kama unaona wase hapa hivi, ndio wase kitambo mtu alikuwa na dunda, hata mimi nilikuwa na dunda mbaya, lakini sasa nilikubali. Kudunda ni kufanya nini? Yaani unapiga look yako safi, nini unaona? Sasa nilikubali kukaa uduju. Ndio ndadunda, ndafanya nini, lakini mwisho haitanisaidia. Crime si poa. Unaona? Heri saa ile siku ndaomoka nikuwe fiti, unaona, nitadunda nikiwa na halali, si ati nadunda na kusema mtu nimechai ama nini. Kuna vijana bado wanafanya uhalifu, no maradhi na mbere na kuya na waga nutiganite. Hii mugenda kumera atia ndegwa. Ukienda kwera anake tacio atia kana hii ona iretu. Kazi ni mingi watu wanaweza fanya. Ni wewe tu mwenyewe ukiamua kubadilika. Na ingĩ ugakora munene witũ nĩ athiaga getha tũmiradi hau nja no tũtirĩ tuona mũndũ angĩtũteithia atĩ rasmi atĩ twĩta Team Change atũteithie na ithuĩ yani tukorwo tũtegemeire kĩndũ ta kĩu mũndũ angiumĩra one ũrĩa twĩkaga atũteithie rona rĩu hau nĩ tũgeragia kũrĩrĩra justice tondũ ona tũrigagwo twĩna nginya mwecimio witũ hakuhĩ no hatirĩ ũndũ atwĩkagĩra nĩ njirani itũ haha no tũrigagwo endaga atĩa na ithuĩ mara tũigue na kũu mũtego agĩteithania tũtigĩte haha tũigua ngĩkũ ithuĩ tũrĩ haha. Mrĩrĩ tũigana gĩkundi-inĩ gĩkĩ? Gĩkundi-inĩ gĩkĩ tũrĩ tu ta 30. We nĩ wore woho njera? Ni Lang'ata. Wewe tumete maigana njera? Ndathire tu ndathire rita rĩmwe ngĩikara kũu mĩaka 2. Nĩ kĩ wekĩte? Niĩ nĩ tondũ wa nĩ kesi cia kĩrabu kũiya mũndũ. Kũiya mũndũ kĩrabu? Tarĩu mũkawa ta ũyũ nĩ wanyu mwĩ gĩkundi, nĩ mũhotaga gwĩbanga kĩmbeca na hihi ona tithio wa mbeca mũngĩenda ũhana atĩa? Twĩre ũhoro wa mathabu ma gĩkundi. Terita ĩno rĩ, thaingĩ nĩ ĩgũaga, rĩngĩ nĩ twagaga mbia, ũgakora nginya nĩ twĩra mũruti wĩra athiĩ. Rĩu harĩa tuonera mbia rĩ, nĩguo tũhotaga gũkĩria hoteri ta ĩno. No ĩkoragwo ĩ hinya, tondũ thaingĩ gũkũ gũtikoragwo na mĩthako tũtegemeaga kĩndũ ta kĩu. Ũngĩenda kwĩra atĩa mavijana kũu nja arĩa bado marathiĩ na mbere na waganu kana hihi arĩa matete mwĩhoko? Ingĩenda kũmera atĩrĩrĩ, wĩra ũcio ndũteithagia. Kureform ndio form. Juu hii ndio hata ukipata mingi aje ujuagi vile inaishanga. Unaona? Kwa hivyo mavijana tushikane alafu tafute miradi na mambo itakuwa tupo, lakini hao watu wako juu ndio wanafaa kushikilia mavijana. Juu mavijana bana
tumeachwa nyuma sana. Maendeleo inaenda mahali pengine kwa mama, lakini mavijana wapigwa pigiliwa tu juu. Airĩtu mena waganu ngĩmera atĩrĩrĩ, ona matũra maganaga we mũrĩmo ũkanyitwo either ũthiĩ njera kana ũragwo. No ũkorwo wĩ wa mbere atĩ kũragwo nĩ thigari kana kũhũrwo rithathi nĩ mũthigari, rĩu ingĩmera macenjie. Facebook mko na jina mnajitaje? Tuko na group na page. Saa group inajiita Team Change, page inajiita Dagoretti Team Change. Twĩgũkũ Kawangware kaunti ya Nairobi tukiaria na anake aya na airĩtu a gĩkundi gĩa Team Change. Kũreform ndio magĩthiĩ na mbere na kũhunjia gũcenjia na kũhunjia thayũ na kũhunjia atĩ mũtũrĩre no ũcenjie na wagĩre ũrĩa kwagĩrĩire. Njĩtagwo Mũthoni wa Mũkiri.